kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sarong karak ni tatang ita. Sa anak asumurot, taamumat, adda trabaho kita, Fred. Kisayak ti groceries, karnigan prutas sa ginatang mo Ay nawaw, apay akis sayam. Wana, tapno dati isang put ko para kan tatang. Nakababain mo't no agawid ak nga awan ti ginatgatang ko aparakin ko Mabalin mat ngamin nga grocery kan sakbay nga agawid ka ije balayo. Awanan ti oras ko tagdardarasak. Apay, adda ka di emergency? Awan mo't kit de. Oh, may lagayam. Apay akasadot mo ti mapan gumatang. Basta, mangala akon dito'y. Tapno saan amasapul nga agpilpila ak. Kan maysa, amangan numatrapik akpay. Ti kinasadot mo man ngaminin, ti ipakpakat mo. Ni Jocelyn gay, apay asan mo ngay tugot, Fred, anak ka. At trabaho ni Jocelyn, tatang. Ay nawaw, ilanayok ko ti umay, di op na Busy day niya, tatang. Santupay nga agdi-day off. Hindi, pag inadaambat Sa anak nga imaytap no pagsaritaan tayo ni Jocelyn, tatang. Imayak, takayat kayo ang makita. Ayon gayam, at dati ginatang ko ang groceries, karnigan prutas para kada kayo. Ne, nagadumat tinday ta anak ka. Nagsildo ka day. Oo, ang tatang. Nagsweldo akon, iso nga dati inggatang ko. Italaang manan Abasto yung matinday tayo ti makalawas, tatang. Ay, ang mga lodwa alawas pa'y kiiti anak ka. Adda ginatang ko a pizza para kada kayo, nanang. Agyaman naklauna, Jocelyn, anak ko. Paboritok day takag. Iso nga rod agim matangak, taamok a paborito yung. Aywan gayam, apay anagawid ka. Adda ka di parikaw? Awan mo't kit di, nanang. Kaya't kailangang makita. Ni Fred ngay, apay asaan asim murot. Adda ka no aramiden na ita, nanang. Pagtrabahuan na itaaya. Agap-apply pa'y laang. Ay nawaw, makatawan mo't tan nga agap-apply day taataaw. Saan mo't, nanang? Anya asaan mo't nga ibagbagam. Kat no di pa'y na palabas atawan ana ibagam kanyak amadamati pa nag-apply na. Adamot ket di trabaho na ita, ngam saan a full-time, kan manulaang matisweldo na. Ibagam, taagbirok iti full-time at trabaho na. Saan amabalain asikala ang tiaggas-gastaws anak kaw? Anya ti ibagam aya, Fred? Anniversary tamot gaya minton Sabado, Jocelyn. Ay nawaw, winmat ngamin, apay ka di. Agdik tamot ko, no okay lang hanggang ka. Nabayag mo't tan asaan ta nagdede. Mabalin lat tamot. Iti paborito ma restaurant ti papananta. Ngamin, espesyal nga aldaw talay jay. Masapol nga iti espesyal mo't a restaurant ti papananta. Okay, ibagak nga rod kini boss asaan ang mabalin nga ag-overtime mak iti trabaho. Wen, kasaritam tap na muna. Italaang man nga agdate ta. Sana mabalin na dadaulan na ti espesyal nga aldaw tal niya. Umuna akon nga agawid, Melissa. Ay nawaw, umunakan nga agawid ko na. Saan ka kading ag-overtime ita? Nagpakada akon kini boss itay bigat. Adda ngamin lakad ko itakat. Sa dino ngay mat. Ag-date kami kan ni Fred ta anniversary mi ita. Aywan! Anniversary yung agpaiso ita. Iso nga ano sampay laang nga aramiden dagiti ipapaaramid ni boss ha. Bumawi akto kan. Okay, enjoy! Agyaman ako, na friend. O sige, inakon. Nagadumatan ti in-order mo, amakan.
Sayang no saan maibus data. Kabailak, ibusin ta amin ti in-order ko niya. Inuray naklatta ko mga ninin. Nag-order ako na, tapno saan ta nga aguray tinabayag dito eh. Ayun kaya, bayadan pa iti in-order ko, sakbay amangan ta. Anya, siyak tagbayan? Ay nawaw, nagsweldo kayon saan ka di? Juan, Nagsweldo kayon, iso asigapay lang tagbayan. Siyak tumatagbayad na ogdit tamanin. ay, sapay nagningila dagiti makan nga in-order mo. Di na kumamot ibabayin dito ya. Sika tinangibaga nga agdata. Sa ita, siyak gayam ti pagbayadam. Ano usan lakpailaang tani, awan mo ti full-time at trabaho. Amo mo data. Kumusta nga iti date you ka ni Fred, friend? Okay lang mo. Ay nawaw, okay laang ko nam, ngam apay ngay akas tatilangam. Adda ka di parikot. Kasla saan kamot ngamin anaragsak, friend? Ah, ay saan mo? Si kakit di ba't, friend? Kumkumpor mi ti madmadlaw mo. Ay na am-amu kan, Jocelyn. Saan akas tatilangam no naragsak ka? Ha? Aday ta, nakaisam ako. Mabalinan ti kastoy. Ay nawaw, nakaisam kang agpayso, ngam makitak iti matam analiday kalatta, friend. Ay, sika talaga, Melissa. Tila madmadlaw mo. Aramiden takit din ti papaaramid ni boss. Tapno malpasan. Ala, siya kun ti mangilepas itiin paramid na a report iti kalman. Rugyamon, jay maysa, tapno malpas matan. Okay. Kita am ti folder iti lamisaan mo. Inkabil ko iti kalman. Ituloy tanto ti agsarita intun break time ta. Adu pa iti kayat ko asalutsudan ken ka, friend. Awan sa ba't ni Jocelyn diti pag-abangan nyo, friend, anak ka? Awan, tatang. Adda trabaho na ita. Talaga nagagat din siya ang babae. Naku na ayo pa tatang. Sa anak nga agbisin no iso ti kadwa. Anya ti kunam. Ah, ay, awan tatang. Awan ti kahit ko asawan. Da kayo ukid di mo. Nalawagayam ti abangan nyo dito. Aywan, talaga nalawa tatang. Sigurado adakkel mati abang nyo apay bayadan nyo. Talaga atakkel tatang. Kas makita yung may. Sana asinsinan ti pagnanadan mi. Gan may isa, kumpleto talikaman mi. Amangan ba't no ni Jocelyn lang tagbaybayan iti abang niya? Sana, paggudgudwan mi ti abang, tatang. Ay nasayat ba't nga ron no kasta anak ko? Pagtinulungan nyo, tanariga ti papakpakan laeng. Nagruna kat sika ti lalaki. Sabong kan tsokolate para ken ka, Jocelyn. Ni, naggapunday ta, friend. Adda nang i-deliver para kanukin ka. Anya? Awato mo na. Ibingayan nakto iti chocolate, one. Happy Valentine's Day. I love you from Fred. Ay! Naimbag ka pa'y. Sweet ni Fred Ken ka. Agasam manday ta. Nagpa-deliver pa iti sabong kan chocolate dito office. Agdamo lagay ang kwarta na. Ne, apoy akas ta ti reaksyon mo. Kasla saan ka mat anaragsak. Ah? Siyempre, naragsaka. Adala na lagip ko. Kunaklakit din no adda parikot mo. Ang ibingayan naka iti chocolate mo, wan. Di mo liplipatan. Tano siya, sigurado nga awan man ang tiitad ti boyfriend ko. Agyaman ako na iti sabong kan chocolate nga impa-deliver mo iti office, Fred. Awan nyaman na. Ayun gaya. At dapat i-surprise gift ko para keng ka. Ay nawaw, anya ngay date na. Lukatam at kita amnon niya. No? Ni, relomat. Nagustom ka diti regalok para keng ka iti Valentine's Day? Magusto ak, Fred. Agyaman ako na ikan ka. Awan nyaman na. Inton bigat.
Gumatangak tumat iti regalok para ken ka. Ora saanan. Sa anak mo nga, guro ora iti kasukat dagiti inted ko ken kakit. Sigurado ka? Wen, agpalas kan, tamang itasarak iti kanenta. Nagluto iti paboritong nga adobo. Aguray ka man, friend. Apay ka di, Melissa. Itakla ang anak kita day taarilo Daytoy ka di. Regalo ni Fred daytoy, friend. Ay nawaw, naghasat ka at talaga ken kwa na, friend. Sweet launay ken ka. Italaang mat abumawi, Ay na, siyak mat nga ta. Kaano mat nga ta ang mapadasak ti kasta, friend? Adda in regalo tinobium abagken ka. Saan ka di? At daang, saan pa yung umabot iti rebo ti presyo na day di abag. At least, adda lataintad na ken ka. Alahas kumamot ti kayat ko, friend. Addan to Noan niya ti kabailan na, isopay laang ti anusam. Tinapatag kat naggapo iti kwarta ang nagrigatan na tinggatang na. Sa bagay, at damat kit di puntom, friend. Api ngay, kasla na lukatan mo't ti kabinet ko. Amangan mo't no. Sapay la kung matasaan apod no ti atap ko. Naksayan nga ang paiso ti kwarta nga indulin ko. Fred! Fred! Abay ka day. Naksayan ti kwarta nga iduldulin ko. Sika ka di tinang kasay. Ay ko Jocelyn. Ang pudno ka kanyak. Di nakululbutan ko naknay. Kinapudno na. Di ta tinangalha iti imbahid ko iti sabong. Chocolate ken rilo nga inregalo ken ka. Ay, nawaw! Pasensya ka, no saan ko ngayon bagbaga. Kahit kalaang asurpresaan. Ay, unay kan, Fred. Nagusto mo tinted ko para ken kasang ka de. No kwartak mo ilagayam ti pinagbayad mo. Di ka lata ko man nang tad iti regalo kanyak. Makapasuron ka mat. Adda na patag apang usarak iti dayjay a kwarta. Ngam kinisayam kit din. Anya tay nyawid mo, anak kaw. Gamit ko dagita nanang. Ay nawaw, apay maut. Makapasuron mo't ngamin dayjay a Fred. Apay ni Fred. Anya manan ti inaramid na kin ka. Inikanak iti regalo nanang. Matlagayam. Apay akastangay ti tsuraam kat inikkan na kamagayam iti regalaw. Una, takwartak mo't laang tinggatang na. Ay nawaw, apay ngay. Kinisayan na ti kwarta nga iduldulin ko, nanang. Ay, makauma ti kasjay nga aramid na. Kuna man no ada trabaho na. Saan nga stable ti trabaho na, nanang? Nabayagin nga agtap-tap palak. Tapno lang ang saan amay babain da di tao. Ngam kastoy kit din ti aramidan na. Ay, nang! No kasta, inuulbaw dagiti imbagbagam kanyak, Jocelyn? Una nang, gaputa impagarup ko nga adapay pagbaliwan na. Ngam awan mo't gayam. Di na amo ti ag-effort para iti relasyon mi. Anya ti kunam. Saan ka anagawid iti pagnanaudan nyo ka ni Fred, friend? Saan, friend? Nauma akmatan iti kasjay nga aramidan na. Anya nga minti inaramid na ken kaya. Kurang ti effort na para iti relasyon mi. Gaputa mo na nga dakwartak. Anya? Malagip mo ti sabong, chocolate, ken relo nga inted na kanya. Oh, apay dagi jay, friend. Kwartak mo't gayam ti inggatang nakadagijay. Anya? When friend, kinisayan na ti kwarta nga iduldulin ko. Anya ngay dagijay? Regalo mo, bayad mo. Ay nawaw, nagloko mo't tanday ta, Fred. Sapay agbilibak ken kwa na idin. Agburak ti darak tunggal malagip ko tinaramid na. Anya nga ta tinaramid, friend? Makiwin na swasak nga tankan kwa na. Ay kat adaken kaday ta, friend. Sikat ti makaammo no anya a klase ti tao ni Fred. Agyaman na nagawid kang Jocelyn. Imaya, taumay ko alaan dagiti usar ko. Anya, Pumanaw akong, makaamu ka mo't iti biyag mo. no kasta, makiwin na suwas ka kanya. Wan, nauma akon, Fred. Nauma akon. Ay, saan kumamata kasta, Kasanuak langan. Nabayagan nga agdandan nata. Ngam anya ter aramidan. Di ka mo't ag-effort para iti relasyon ta.
Sana na maulit. Amok akang maliti na ramid ko. Talaga saanan ang maulit tapumanaw akon? Ala, aglisi ka itidalan ko? Sigurado ka ka din, iti desisyon mo ang makiwin naswas ka ni Fred, anak kaw. Wala nang. Ay katadakin ka day taa. Da kayo laang ti makaamaw, noan niya tinapasamak kabayatan ti panagdanayaw. Ay, sayang nanang. Nagado ti arapaap ko para kada kami. Ngam dinadaal na laang. Ay katanyangay nga raw, ti maramidan tayo, no kastay mo ti kinatao na. Ay, Inton sumarunaw, piliyam ti lalaki nga ayatam, anak kaw. wala nang. Saan kun nga aramidan ti kas iti inaramid ko para kini Fred? Dakkel mat ati gastos ko para kenkwana. No adaman lalaki adumtang itibiyag mo, saan adakas no aggastos ka. Tinapadag kat amom ti agkontrol, tapno balansilat ta ako nada, anak kaw. Dito'y akong ngagnaad, tatang. Ay nawaw, ni Jocelyn ngay. Awanan, tatang. Nakiwin na suwaso ni Jocelyn kanya. Anya, Day tatipod no, tatang. iti anya kanumat aga po. Diyak ang mukhang ko ano, tatang. At alakit diti sa bali alalaki na dayjay. Anya, amangan mat no suspitsam na ang dayta anak ko. Amangan no agselselos ka iti angin. Basta, dito nga akong ngagnaad, tatang. Di ko nam kanyak kat ang dalalaki ni Jocelyn. Unmat, Ay nawaw, ulbud ka mat anak ka. ibagbagak tipod no, tatang. Naranaak ni Jocelyn, iti paradaan itay. Ah, Kat imbaga na tipod no kanyak, isuasan ka na makapagrasaw. agar aramid man iti istorya tayo dyan, babaeng. Saan mat nga may na nasaya at kasi nga aramid ti may sa lalaki. Sika ti lalaki, sika kuma ti mga daulo iti pamilya. Siyak manenta-ente biddo tita. Kay nawaw. Ay talaga sika ti ayan ti bidot, friend. Di mo amo ti pagribangam kas partner. Agasam man ta ni Jocelyn gayam ti gasgastaws para king ka. Desisyon na mo tayo dyan, tatang. Agbain ka kalimat nakababaen sika ti lalaki. Ngam sika paylaan ti papakpakan. Agtrabaho kamot anak ka. Ay, nawaw! Saan anasaya at anam na maam ti kwarta ti karelasyon mo? Masapul nga agbalin kamet a responsable. Aggagat kan agtrabaho ka. Tapno saan ama-uma ti karelasyon mo ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At da kanumatan ti agas na umi anak ko. No kasta, mabalin nga rodan ti mangala, tatang. Sumat ti imbaga ni pari Piping itay limabas. Umay kanud na midwife kan doktora. Makipila kan tuman. Anya nga agas ti alaak. Kas iti sigod nga lalaam Okay, mapanak to nga rod inton madamdama, tatang. Mapan ka dagos. Tapno di ka maibusan anak ko. Ay nawaw, relax kay lang kadi, tatang. Sa anak ama ibusanan niya, Amumot aka sa pulak launay ti maintenance ko. amok day tatatang. Saan ang masapul nga ibagayo? Mangan ka nga roden, tamasapa ka amapan.
Sigurado apila manan iti klinik. Excited ka launay mo, tatang. Narigat ti maibusanan niya. No sa anak ang makapagtumarita agas ko. Talaga ako marutan ang nayak Anya ti aramidan ni Alwina dito'y klinik. Sa paintugot na tisingin nga anak na kat nakabarbara ti panawan. Mabiit man lang, taasit gak. Mangala kayo iti agas? Ni, si kamot gayam Naomi. Vitamins ti gagarami. Kat, apay nga intugot mo tisingin nga anak mo. Awan mat ngamin pangital ka. Ay nawaw, nilakay mo ngay. Adda trabaho na ita. Sa nabali, tagawid kami matladagos. Apay nga taakas jay. Saan mat nga agkarkaro pati singin nga anak na? Anya ti kunam Naomi. Ay, awan mat kit day. Adda nangag ko nga imbagam. Ay, si kakit di mo't Alwina. Saan ama ipapankin ka tiin bagak anya? Talaga nagpig sa tilapayag na. Nangag na pailaan mo timbaga. Adto yun ti aga siyo, tatang. Agyaman naklaunay Naomi, anak ko. Apay nga taakas jay, tatang. Ay nawaw, tiyan niya manan. Naranaak ni Alwina iti klinik itay, tatang. Kat, Nakitak ti singin nga anak na. Saan damat ngagkaruprupa? Anya kumaitan no saan nga agkaruprupa. Siguro, sa bali ti ama jemay sa tatang. Ay nawaw, di mo ammo tilawlawatam. Isudala ang man ti singin anakitak asaan nga agkaruprupa. No awan tinasaya at nga ibagam, agulibag ka. San akum kumpormiti sa usawang mo. Nakababayin ti kastanod na makangag. Dakas man ti kastang aramid, anak ko. Naibos mat gaya man ti tilapia a ginatang ko idi napalabas a Sabado. Anya tanda ti tarif ngay. Hamken hatdog laangan tinabati lakay. Sinigang nga tilapia ko matigayat ko. Mapan kala gumatangan iti istor ni Nana Flora. At nga tala ko na tilapia dyan. Adda lakay. Ikaw nakarod iti kwarta ta siya kung ti makaammo gumatang. Mga laka iti pitaka, lakay. Ayon ti pitakam. Adda iti silid tayo Di mo nakita ya. May sa kilo lang nga rod ti katangag. Wan, kan sinigang pa'y gayam. May salaan. Adto yan tigat gatangam nga itlog, Naomi. Ay na, agyaman naklaunay Nana Flora. Ay wan gayam, nakita yu ka din ti singin nga anak ni Alwina akalugaran tayaw? Wan mat, tapay kaday. Nakitam tilangada, Nana. Ay nawaw, siyempre takanayon damot alumabas dito'y isturkaw. Awan nadlaw yaw, Nana. Kas kumaitian niya. Saan dang agkarkarupa, Nana? Ay unay kan, day tapay lang tinadlaw mo. Amangan kunak no sa bali ti ama jemay sa Nana. Ay tila ibagbagam mo. Kasano kumasabali ti ama jay maysa, kat singin da nga raw. Nene, aguli mo kan, ni Piolo nga asawa ni Almina ti sumungad. Sige, agpakada ak nga rudan, Nana. Agawid ako. Nasaysaya at pay, ang mga nuad da maisawang mo dita, kat mairamraman akpay amadaksan. Ne, apay da dyan, anak. Ay nawaw, ti anya Piolaw. Ang dardaras mo't ni Naomi apimanaw. Ay kwa. Apay ka no, nana. Kabutang naksamot. Si kakit dimot, saan asika ti makagapaw? Nalagip na lang ngamin ti ilutluto na nga innapaw. Iso anak ko na ngagdardara sa pimanaw. Kasta ka din, nana. Manya ti umay mugatangan na ya. Ada tila ko yung tilapia, nana. At dapay, mano akilo ti gatangab. May sa kilo laan. Mabit lang nga ron tamangirwarak. Agtugaw ka pa'y, tapno di ka mabanog ngagtaktak derdita. Marites mo't dayjay Naomi. Ay, nawa. Apay ni Naomi Alwina ba kan? Wina, tasarsaritaan nakit din tisingin nga anak ta. Ano tikat mo asawad? Imarmarites na tisingin nga anak ta. Sigun kan kwa na, saan da ka no nga agkaruprupa? Anya?
Iso ka no, matisang ka istorya na kadagiti kalugaran tayo. Di mo latanikas kaso bakit? Ay na numauma ak tutupak day jay lakay. Di makabasol ka pa Aglablabos day jay a babae lakay. Itian niya aga po nga ibagana sa bali ti ama ti may isang anak ta. Di na siguro ang muti kunada a fraternal twins bakit? Amangan no ti amuna, kat amin asingin kat 100% nga agkaruprupa. Ignorante at chismosa. Ha, makaparurong. Anyamatan day jeng Alwina? Apa hindi Alwina? Anya tinaramin na king ka? Mariknak asabali ti panangkita na kanyak itay tatang. Nadamag na siguro dagiti imarmaritis mo, may papan iti pamilya na Pudnumat ti bagbagak tatang. Talagamot asan nga agkarupro pati singin nga anak na. Anya kumanga ti pagsakitan tinakam na. Nakitak ti anak na, kat adamot nagpadaan da. San lang a 100% nga agkaruprupa da. Day tangarod ka tatang. Singin, ang saan damot nga agkarupro pa. Nagadulakit di nga ammom. Ay na tatang, di yung amin maawatan ti kayat ko asawan. Saan aga putasingin da, kat 100% nga agpadadaan. At dalatamot nagdumaan da Apay ngamin nga isukin ka na ita. Awan mo't kit day tatang. Ibagbagak lang mo ti madmadlaw ko. Ay nawaw. Ninaoy mi ti masabat ko. Good morning, Alwina! Ah? Kastamot kan ka, naoy mi. Masapul nga tapayak. Tamangan no anya pa'y ti maaramid ko kankwan. Sa dino ti papanam? Ah, di talaang. At dalamapan ko gatangan. Ah, kastaya. Di mo matintugot ti anak mo asingin. At damot ni tatang da kadwa da iji balay. Iso nga imbatik ida. Ah, kasta ka day? Maala no awanan ibagam. Aglisi ka itidalan ko. Ah, pasensyakan. Adeta, umanay kamot siguro dita. Saan kamot analok magkat? Ah? Agyaman na ka. Talaga mo ta. Masapul pa ilang nga ibaga na asa anak analukmag. Nagadulakit din adildil na wanday ta babae. Dua atawanan ti napalabas. Ngam talaga asaan nga agkaruprupa dagiti singin, tatang. Tisingin man ngamin nga anak ni Alwina ta ente atensyon mo. Wuna, tanasabat ko manan ida di tadalan itay, tatang. Anya kumaitano na sabat mo ida. Awan mo't kit day, tatang. Apay ngamin apagpupudutam tisingin. Kat awan mo tidakas ngar aramidin dakin ka. Ah, ay, awan makit day, tatang. Awan ko na. Ngam di mo mat idasardangan. Wano, kursunadam ni Piolo nga amada. Ay nawaw, saan Kurso na, damot nga ibagbagayo, tatang. Apay nga rod akastaka. Ibagbagak laang ti makitkitak. Saan aga po ta ibagbagak asaan dang agkaruprupak at kurso na dakmatan ti amada? Ay nawaw. Masapul nga rod adalawam amin ang makitkitam. Nakita yo dagiti limabas na Flora. Asinaw dagiti limabas. Tisingin nga anak ni Alwina, nana. Ay nawaw. Isuda man nga minang tinakitam. Ah, naimbag man tasan nga agdwa-dwa ni Piulaw. Apay kuma, kat karuprupa na mo dagiti singin. Saan lang amin a 100% nga karuprupa dagiti agkabsat? Itikas day nga itsura da, kasla saan damot asingin, nana. Nabayagan day ta nga isyom. Saan mo na malmalpas? Tinapatag kat adda nagpadaan da nga agkabsat. Ay, maruruda kun iti day di anaon may lakay. Di mo't imbagakin ka, di mo latanikas kaso bakit? Maasarak nga rod kan ko na. Relax ka kadilang. Di mo istresin tibagim. Ay nawang, dagiti ignorante akas kan ko na, kat masapul ang mabagbagaan. Nabayagan akas tater aramidon na. Ni bakit mo? Manu atawan matan nga agtep-tep palaklakay. No tinutupak day di anaw mi. Awanan talaga nga agsubang kami. Di na siguro ang muti ko nada a fraternal twins. Iso akas jay.
Saan mo ten ama kamubon iti singin nga anak ta? Isuda ka na yung tisang kaistorya na. Uray anya pa'y tibagbagam. Kasaritak da dya babae. Talaga gayam at chismo sa kanya. Ay nawaw, chismosa mo't nga ibagbagam si Ka Alwina. Apay a pagpupudutam dagiti singin nga anak mi iti asawak, ah? Awan mo't dakas nga insawang ko ah. Saan ka di adakas ti kastangar aramidam? Naa, Awan dakas ngar aramidan ti pamilyakan ka. Ngem nakatangtangsit ka. ay jak amuking Ka Alwina. Ignorante at chismosa. Anyat ko nam. Ignorante ka at chismosa. Ag-research ka pa'y sakbay nga agsaw ka. Saan nga amin asingin kat 100% nga agkaruprupada? Di mo amo ti fraternal twins ako nada? Tapno ibagakin ka sa anak nga ignorante, Alwina. Kas na ko nakitayan, ag-research ka pa'y nga umuna, sakbay nga agsaw ka. Tapno saan ka nakababain? Makauma ti kastang ugalyo. Kunamlan asino mo't day ta akalalaingan. Ano wow? Apay mananaw me. Adon samot na kaapam. Ha? Day jeng Alwina ah. Apay ni Alwina. Ignorante at chismosa kung kunanakit din kanya. Naa, anya nga iti nakakatkatawa iti day jay tatang. Imbaga naging kadayta. Naragsak kayo, abi nagaandak nga ignorante, tatang. Kung kunam apay kamin akum kumpormite din dilawam. Anya nga ita, nakangag ka din na oras. Ay na, natangsit day jeng Alwina, Nana Flora. Apay ang naibagam ti kasta. Wan taagasam man day jay, inbaga nakit din nga ignorante ak. Ay nawaw, apay kanumot. Wan tasaan ko kanu nga amu ti kayat na asawan ti fraternal twins, Nana. Isumat lagayam Ay nawaw, kastalaang ti bagayaw. Anya tinamnamaam nga isungbat ko ken kaya. Naa, di nakampian, Nana. Apay kumaakampian ka, kat sikat ti ayan ti bidot. Ay nawaw, Husto nga minon, sardengam dagiti singin nga anak ni Alwina. Ure asinumot masair, nukas jay ti aramidem kadagiti anak da. nasakit mo't gayam ti panagsasao ni bakat mo anya, piulaw. Apay ni bakit ko me. Binagaanak nga ignorante, idi na palabas ng aldaw. Talaga amat nga ignorante ka. Ay nawaw, may saka mo't. No di mo kaya't ti makangag, irespetum ti pada matao. Kat, nasayaat nga raw, tikas de pa nagsasao na. Deserve mo Apay nga na di mo tepalantang iwat mo. Dilaw ka, dilaw. Ay nawaw, Maminsan pa Maminsan pa ang mangisawang kay ti dakas. Ti babeng ka talaga. anya? Nasakit din na akong minaumikin ka bakit? Awan bibiyang ko lakay. Basol na no apay akas diti na isawang ko. Baring agsardeng mata na. Pinagsasawak mo't langit ay. Anya timbagam kan ko na nga. Imbagak at ibabag. No at daman ng tidakas ng isawang na bakit? Una yun tatibaban lakay. Ay wana, tapnog, butengan. Nakaturturod ngamin kay. Agulay magakuma. Ngam nagadumot na dildilawan na. Nabayagan na kasjetar aramidan na. Mano abulan nga awan tinangag ko ken Naomi. Nagbutang lakit di dayjay lakay. Kabutang na ti matibab. Siyempre nasakit nga tati matibab. Saan kumot nga ramidan na jay bakit? Kung kunaklaan tapno agbutang. Namukla kabutang na ti kasjay. Idi pa'y kumaki na sarita ka. Tinapatag kat awanan ti pakasairan tayo lakay. Wana, sapay la kumata di namutan ulitan. Mano alawas mutan nga awan nangag ko adakas ken ka na may. Ay kwa, talaga nga awanan, Nana Flora. Husto no nagnakam kamutan. Narigat mo't ti matibab, Nana. Ay nawaw, asinaw timang tibab ken ka. Ay kwa, awam makit day, Nana. Ngam no adda kanupay mangag ni piulaw kat tibabon na kaon. Ay.
Una yun day tati baban. Na, anya nga iti nakakatkatawa, nana. Awan, agsingsingput ka nga rudon. Di mo ipakat ti kinatangsit mo. Tanarigat ti matibab. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat masapul a komentaram? At damat oras a nasaysayaat no aguli magkalatan. Iti kasta, maliklikan tiriribok. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta tilakad mo? Sabi na bakit? Nasaya atlat tamat. Ay no, pitaka ka dito ig-ig ma'am? Wen, apay ka day. Mayat ta pitaka ma. Agsilsilang. Ay ka, wen ginatang ko ije sentro lakay. Sukatakman mo tidaan apitakak. Ay wana, mano atawon mutten asan anasuksukatan ti pitakam. Wen nakunampay. Sikangay, kaano mat agumatang ka iti baraw apitakam? Awan pa'y mo't kwarta kita bakit? Sagmamanula ang matipitaka ngay. At damat 150 ije sentro. Mano ti pinanggatang mo iti pitakam aya? Ha, ay kwa. Nanginamot basit tamayat ti disenyo na. Ay wun gayam. Imay ka din ni nanang itay dito'y balay? Saan mo't bakit? Nay, apay ngay. Kunaklakit din no inyag ng tinatangkan prutas ng order ko. Awan pa'y gayam. Agrubwatan sabi na. Mabait laang taitulbak ko ti istor ko, nana. Awan nila kay mo aya. At da inaramid na ije garden, nana. Mala, agawa ang nga rudon. Wun, nana, mabait laang. Ay nawaw, nagpintasan tapitakam. Ni nana syuni mat. Itala ang anakitak day taa. Kagat-gatang munsamot. Ay wun, nana. Nagpintas sika. Magustuak ti kulay na. No kayat yo, isurok kada kayo no sa dino tinaggatangak, nana. Ay saanan na kong. Awan mo laang kwarta. Para laang iti grocery kun bangos ti budget ko ita. Adda ka di aramidam ita, onad? Awan mo't kit di bakit? Apay ka di? Mabalin, asikapay lang ti aglutaw. Adapay aramida maya. Adupay, tinaskan nga aramidak. Mangiripakak iti displik alako. Anya ti lutok asidatangay. Kat no adan sapay mo tinabati akar ni ti baboy. Adapay bakit? Ay kaisupay lang ti ilutom tapno maibusan. Tapno masukatan man mag. Adobo wano sinigang. Ay nawaw, saludsudong mutla amin kanyakon. Wan ata ang mga no adati ilutok kat di mo mutlang magustuhan. Isupay manin apagapaan ta no agreklamo ka. Naibos mo't gaya man ta sukar. Ano ti ko na iyo, tatang? Naibusan ta sukar, ariyang anak kaw. Ni, apay mo't adiyo insapsapang imbaga, tatang. Amo mo't anak kaw, managlipat akmutan. Kakangay ti lumakay. Kasapulan nyo ka di ti asukar ita, tatang. Wala, tagkapi ako ma. Ala, mabit lang nga rin tamapanak gumatang. Sigurado ka kadi anak kaw. At datilakad mo itasan ka day. Nasapa pa'y mat. Ala, urayin nyo tigatangak nga asukar.
Mabiit lang ang tatang. O, sige. Gumatangak man, mare. Anya tigatanga, mare. Adda ka dila ko mga asukar. Ay, adua. Mano a kilo tigatangam, tay supot kon. Ay, nawaw, may 1 kilo laang. Anya pa, ay, mare. Ang day tala ang mare. Mabiit lang nga rod, tay supot ko tigat-gatanga, mare. Mano ti asukar ita? Ay katkas iti sigod awan mo't nagbalew. Isulat ta ti presyo na. Ay. Oh, at titibayad ko, mare. Apay awan la ti smaller bills mo ditan, mare. Awanan, mare. Day talaangan ti kwarta. Mabit lang nga raw, ta ipabaryak pa'y kanila kay ko. Kurang ngamin ti barya dito store. Ay nawaw, ayan ngayon ti wallet ko. Dito'y lang matinangi diswak edi kalman ka. Unad! Unad! Apay ka daya. Umay ka man pa'y dito store. Ibagam mo na niya tibagam. Mangagmat ditoy. Naa, umay ka ditoy. Ang mga numangag dagiti lumablabas. Niya tibagam aya. Amom nga datar aramidak. Pukaw dita. Nakitam ti pitakak. Pita ka. Diyak amukan ka Nangidiswa maya. Kat no adalang mat dito store edi kalman ta nag-inventory ak. Kita dita Ang mga nun na misplace mo lang. Amangan kit di mat no. Ang mga noon niya. Amangan mat no inbulsa dayjeng aryang. Isupay laang matigim matang itang aldaw. Ano, di ka basta agpabasol. Birukam nga muna. Ang mga nodalang dita kat di mo nakita. Awan nga rod ang makitak. Sikaman pa'y ti makaam mo dito store. Mapanak iti ayan daryang. Sapay adda sagsasangaribo a kwartak iti dayja apitaka lakay. Adda ka din ni aryang, tatanilo? Awan ti anak ko dito'y balay. At dati na panan na. Sa dino, tata? Nagpasintro da iti gayem na. At da ka di masapol mo kenkwana. Masapol ang makasaritak ti anak yo, tata. Amok nga isuti ng takaw iti pitakak. Ay nawaw, saan nga agtatakaw ni Aryang? Ay na, isula ang tigim matang itangal daw. Iso nga muklatan nga isuti nagtakaw, tata. Anya nga oras ti panagawid na? Enton malam to siguro Agsubliak to nga ro, tata. No sumangpat ni Aryang, ibagayo nga isagana na ti pitakak, taumay kunto alaan. Anuan na kumamat ti pitakam. Ay kat siyempre, amunang ada kwarta, iso ngay nala na. Nakitam ka din nga iso tinangala. Sigurado daytan, tata. Asino kumapay nga iti daddo maamangala kat isulaang nga ro tigim matang itang aldaw. Sa dino tinapanam itay, sabi na, agdardaras ka mo. Iti ayan da Aryang, nana. Anya ti inaramid mo ngay ijay. Mapan ko kumaalaan ti pitakak nga inbulsa na, nana. Ay nawaw, tinakaw na ti pitakam. Wen, nana. Iso na lang tigim matang iti agsapa. Idikwan, jak maten mabirukan ti pitakak. Agtatakaw mo't gayam dayja tao. Ang mga no na misplace mo laang. No na misplace ko laang, di nakitak ko may balay ngam awan mat. At dapay magkwartak iti dayja apitaka, nana. Ay nanakong, narigat ti agpabasol no awan pamaneknek mo. Ay nana syune, sigurado ak iti ibagbagak. Dakkel ti posibilidad na nga agtatakaw dayjay a babae. Ay, makabanog ti agbiyahe. Imay ni sabihin na dito'y balay itay anak kaw. Ay nawaw, anya timay na imbaga tatang. Sika ti pabasulan na ng takaw iti pitaka na. Anya, ni, ano kumangay ti pitaka na tatang. Diyak manam mo iti dayja ababay. Ay, agpabasol manen, kat awan mat ebidensya na. Mapanak iti ayan na, tagsarita kami man. Saan anasaya at ti kastang aramidan na? Orayim latan nga umay dito'y balay anak kaw. Sigurado nga umay dayja intong madamdama. Tay sumot timbaga na. Apay kanumit asyak ti pabasulan na ngay. Wan tasi kalaeng ka no tigim matang iti agsapa. Isumot ti kunana. Jak tupay amuno anya ti itsura ti pitaka na. Isublim ti pitakak nga imbulsam, Aryang. Awan ti pitakam nga isublikan niya.
Naa, di kan aglibak ta si kalang tigim matang itay bigat. Nakitam ka di asyak tinangala iti pitakam? Asino kumapay ti daddo maamangala? Kaibagbagak laeng asi katigim matang itay bigat. Awan amok dita. Sa anak ngagtatakawan niya. Pagan ano kumamat ti pitakam ngay. Jak tupay amo titsura na. Isublem wanaw? Ay nasaan asyak ti butbut ngam. No imbagak nga awan. Awan, di mo ipilit. Naa, aglibak ka pay laang? Pangaasim tadi ka agpabaso lakas na. Gaputa siyak laang tigimatang iti dayjay nga aldaw. Siyakon ti pabasolam. Anya ti amok ngay dita. Amangan mat no na misplace mo lang. No na misplace ko, adda ko maijay balay may. Ngam awan nga rudmat a makita. Uray labusan nak ita. Awan ti pitakam kanya. Period. Bagbaga man ti asawam manong unad. Natangkan mo't nga rod ti ulo na. Ang pabasol nga oray awan mo't ebidensya na. Magbaga akmat, ngam jak amo iti day jak sabi na. Ay, nakapigpig sapay nga rod ti sa una. Di na ngamin matagpalang tingiwat na day jay. Naimbag kumamit ano pudno ti isawsawang na. Saan mo't nga rod? Bagbagak to ti asawak. Saan nakadipay anabirukan ti pitaka na? Saan pa'y nga rod? Ngam pa nagkunakit na misplace namanan. Kasla ti cellphone na amapukpukaw idi Nagsuspet siya adagos. Tagayam, adda ti cellphone iti bagna. Sapay la kumata mabirukan nan. Tapno agsardeng matan. Di mo ka di pa nabirukan ti pitakam bakit? Ay nawaw, kasano kumaamabiru ka kat tinakaw da nga rod? Di kag pabasol no saan mo mo't anakita? Taasino kumatidad dumaamangala iti dayja apitaka ngay? Dahito ti jacket kin ka bakit? Nalaing kang agpabasol. Naa, nalakalang king kati agsaw ta saan mo mat akwarta ti mapukpukaw. Anya ti damag na nasyoni. Damag. Nabirukan ka din ni Sabina ti mapukpukaw apitaka na. Dayjay ka day. Saan ka nupay? Ni, apay ngay. Ay, jakman ammo iti dayjay a babae. Di na ammo ti pangidisdiswan na iti usar na. Siyak paikit di ati pabasulin na. Wan nga road, tunggal umay dito'y ayan kaw. Katipita ka na ang mapukpukaw ti sangka istoryana. Ay, mangibabain nga rod nana. Agsuspet samit nga min adagos. Nako nampay. Ugali na ti kasjay. Una yan nana. Agraman inosente. Mairamanan iti kasjay nga aramid na. Ay, nakabutbut ang gayam ti gumatang iti istor na. No adda mapukaw, datao ti mapabasol. Sabi na bakit? Sabi na! Apay aya! Kita no anya day taday ti crits. Ay nawaw, ti pitakak mat a mapukpukaw. Makitam day ta. Di tamot gayam tinangidiswam. Ay wan, malagip kaun. Indisok dito, idinangalaak iti karton. Makitam day ta. Pinabasol mo pa ikit di inosente. Ang demon is istoryahan iti sa bali lakay. Di mo ibagbagaan na saraka kung ti pitakak. Tapno sandak apag panunutan iti dakas. Kasano nga na ariyang anapabasol lang. Adamutan kinkwa na Diskarti na matan lakay. Di kag pasensya ken kwa na. No aramidak dayta, di siyak tumatan ti mapabainan. Anya? Basta aguli magkalatang aminan unad. Ti kayat mo ka di asawan kat okay la ang amapabainan ti sa bahala tao? Tinapatag kat nadalos ka? Nasarakam kanumutan ti mapukpukaw apitakam Sabina. Ay nawaw, asino mat tinakadamagan nyo na nasyune? Nilakay mo tinangibaga kanyak. Ay nawaw, talaga mat dayjay nga unad Pudno ka day. Ay kwa, wala na. Hindi sukgayam iti krits iti balay. Na misplace mo mo ilagayam. Ay, wala na. Kat agpasensyakan akin ni Aryang. Ay, saanan nana? Di yulat tandak-dakamatan iti sa bali, tinaamuan nyo. Ay na, kaasimot ani Aryang balasan ko. Iso ti maibabain no kastalaeng. Di mo matun ususaran ti kabarbaro apitakam sabi na bakit? Saanan tagim matangak manen iti baro lakay.
Anya? Saan kun nga usaran pa'y day ta apitaka? Ay nawaw. Apay mo it? Ay, kwa. Ang mga numakita dagiti tattao kat siyak pa'y ti mapadaksan. Sika tinagkamali. Isurumbang lang agkid daw kay ti pamakawan iti tao ana iraman. Saanan kunak lang arudan? Na, di mo among aklunan ti bidot mo nakastalag. Asino mat ti mayat ama ibabain ngay? Anyan tulangan ti panunutan da numaamuan da na misplace ko lang gaya. Anya ti kunayo, tatang? Nabirokan kanumutan ni sabi na ti pitaka na. Pudno, tatang? Wain, nilakay natin ang ibaga kanyak. Na-misplace lang arud, ano kasta? Pudno, ti bagbagakan ko na. Wain, nabirokan da kano iti crate si de balayda. Oh, makita yu data? Basta agpabasol lat tangaminan da a babae. Saan ka diyan nagpasensyakin ka, anak ko? Saan mo, tatang? Abangan numabain lang, iso akasta. Rumbang laang agbain tatang. Kunamlan asino agsasaw ide. Kumusta kan, Sabina? Ha? Arya? Damag ko kat nabirukam kanumutan ti mapukpukaw apitakam. Ay, kwa. Naimbag man ta nabirukam. Kwa. Iti krits gayam ije balay tinangidiswak, Aryang. Oh, makitam dayta. Na-misplace mo lagayam. Inraman nakpay laang ngamin. Ay, kwa. Pasensyakan Nagkamali aklaang. Madanaganak ngamin. Tada kwarta iti dadya apitaka. Maawatak no madanagan ka. Ngam saan mo't anasaya at abastag pabasol kalatan. Ay, amok dayta, Aryang. Jak ilibak. Siyak tinagkamali. Iso pasensyakan Sapay la kumata mapakawan nakmatan, Aryang. Napakawan kan, ngam ti kayat ko, kasaritam dagiti nang istorya am ngagtatakawa. Ibagam kadakwada ti pudno. Iti kasta, sa anak mo't amay babain. Aywan, di ka madanagan taramidak dayta. Kat ulitak manan ti agpasensyaken ka, Aryang. Ay, sa bali ti panagkita dagiti kalugaran tayo kanyak lakay. Ngamin, naamuandan anabirukak ti pitakak. Pagadalam day tabakit. Ay, nakababain launay lakay. Intun sumaruno, agpanunot ka pa'y sakbay nga agsao ka. Uwan lakay. Saanan ang maulit ti kasday ngay naramid ko. Nasayat mo kasta. Narigat nga mintag pabasol na awan ti ebidensyata. Awan ti daduma ang mapadaksan no di si kamot laeng. Ay, nawaw! Di ka agpabasol no awan mo ti pamanaknak mo. Iti kasta kat saan ang maperdi tinagan kan dignidad ti inosente a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagawid mo gaya man day di amara, ngam awampay mo naramanak. Anya ti konam, Jovelyn, bakit? Nagawid ni Mara akasinsin ko, ngam awampay naramanak kunak. Ay nawaw, saan nagabrod ti kasinsin mo, tapno adda ilibre na kada tayo? Kadagiti amok nga OFW kat isula ang tikas jay Rafael. Anya kung maitakin ka. Sana mabalin ada kayo tag desisyon, no anya ti pangigastusan na iti kwartana.
Saan ang mabindisyonan ti kas di klase ti tao lakay? Ay no, Diyos kaya. Tapno amum ti mapaspasamak, bakit? Ay na, Rafael, uray pupuutam. Saan ang mabindisyonan dagiti tao nga imot? Apay nga rod ang nagprogreso ti biyag damara ita, no saan daan na bindisyonan? Ay na, italaang day talakay. Dumteng to ti aldaw day di amara. Jak amukin ka, bakit? Awan laang tinaramanam, nagadumot nga ibagbagam. Nagawid mo gaya mo ti OFW akasinsin mau si ka Jubiline. Idi pa'y napalabas alawas anana. Nagawaid ng maawampay na ramanak. Anya, Uray biskwit la kumano iso. Awampay. nagtip-tipid siguro Ti damag ko iti ka narigat ka no ti trabaho na ijay abroad. Kinaimo na laki di dayjay nana. Gaputan nag-abroad, panunutom mo nga adot kwarta na. Ay basta. Saan nga min ati kasinsin ko ti pagsaritaan ta nana? Ay nadakas mo nga men ti rumrumwari tingiwat mau. Huston nana. Jak kayat amakangag iti anyaman amay papan iti kasinsin ko nga ex-OFW a feeling back na. Ay nawaw. Unaklakit din no asino ti masabat ko. Sika magayam, Mara, kasinsin. Si kakit dimot kasinsin Jovelyn. Kaano ngay nga ilibre na kasinsen? Sipod na gawid ka kaawampay naramanak. Ha? Ilibre nak mo't Tapno maramanak ti bunga ti sakripisyong ije abroad. Ay, kwa kasinsin. Maditi agim imot kasinsen. Ibagbaga kon. Saan ang mabindisyonan ti tao nga imot? Sige. Ilibre ka, tapno awan maibagbagam kanya kasinsin. Kaano nga raod? Agpasyudad ka inton Lunes, saan ka di? Wan, adda ilakad ko a papeles. No kasta nga rod, mang restaurant ta ijay syudad inton Lunes. Ilibre ka. Kasta Iparaman nyo mo, tinagbanugan nyo. Agrobwata kon, Rafael, lakay. Ay nawaw, di ka pa'y mo't namigat, bakit? Saanan akasapulan, lakay. Ang mga numabisinan kay Jay, sigurado apila man ayun. Saanan ta ilibre nak ti kasinsin ko. Ingkari na amang restaurant kami ita. Asino akasinsin mo? Asino kumapay ngay, ti kasinsin ko nga ex-OFW ni Mara. Anya? Sigurado nga adu ti kwarta na dayjay. Nagpalibre ka siguro kenkwanan niya. Ay nawaw, italaang matmanan lakay. Awan ti babain mo ang mga arami di tikasta. Urayam ti itida San kat asikat agdaw-dawat kalakwada. Nakababain ko nakmanin. Anya ko mati nakababain, kat kasinsin ko mo dayjay. Ay na, magusto aklaunay ti restaurant anang ipanam kanya kasinsin Mara. Nasaya at matno kasta kasinsin Jovelyn. Nanginan samot ti makan ditoy. Sakto laang. O, at ti menuda. Agpili ka no anya ti kayat mo akanan. Si kalatan ti umuna nga agpili kasinsin. Amo ko no anya ti order ko. Kasta ka day? Kat anya ti kayat mo akanan dita. Ibagam tap no maka-order tamat nan. Daytoy latan kasinsin. Kan daytoy pay. Daytoy pay gayam. Di talo ti order mo. Wen kasinsin. Kayat ko aramanan amin ngam day tatallo pay laang. Intun sumarunon ton ti daduma. Di mon samot ka ba ilan nga ibusan ti order mo kasinsin. Wen nga rod kasinsin. Nabsuga mateng. I-take out mo latan Ibagak iti staff tay supot na. Ni, saanan kasinsin si kakik dimot? Di mo kayat nga iyawid dayta kasinsin? Saanan kasinsin? Awan mo laang mangan iyay balay. No di mo kayat siyaklatan ti mangi take out kasinsin. Sayang mo dayta. Naa, take out na pay laang namin. Anya ti kunam kasinsin? Ti kunak, mayat no i-take out mo. Para iti aso ni uncle. Iraman kumutan nga i-take out dagiti tulang ti manok. Sigurado ka kadi kasinsin? Wen kasinsin. Sayang mo't dayta no ibati talaang kat nabayadan mo. Okay. Si kalatangarudon ati mangi take out. Si kati mangi yawid, tano siya, sa anak ang mahilig iti take out kasinsin.
At daing take out ko ama kan tatang. Ha? Nang restaurant kami kan kasinsin Jovelyn itay. Kat saan mi ana ibos. Iso nga in take out kun agraman dagiti tulang. Para kadagiti aso yung. Kasta at timayat anak ka. Sayang may, no ibasura da lang ijay. Agraman ti in-order ni kasinsin Jovelyn asaan na ana ibos. Inyawid kumutan tatang. Impatik out mo kumamit kinkwana. Sayang may. Imbagak mo't kan kwa na. Ngam di na ngarod kaya tatang. Anya? Saan ka no ang mahilig iti take out? Kat gapot na masayangan ak unay iti binayadak. In take out kulatan. Tinapateg kitsan alarugay. Saan tatang? Saan to pa'y anakot ko ti tamaysa? Mabalin pa'y amakanday ta. Jay daduma para meten iti aso at tarakan nyo. Hay na, jak amo akas jay gayam ti kasinsin ko nga XOFW lakay. Apay, mate? Nang restaurant kami nga rod itay, Kahit? in-take out na tinabati ang makan lakay. Ay, nawaw. Day talagang gayam kat. Inton sumaruno, saan ako na sumurot kang kwa na lakay. Nakababa inti kas jay nga aramid na. Ay, nawaw. Anya tinakababa ino in take out na timakan anabati yo. Kat binayadan na mo't day jay bakit? Hay na, inraman na nga in-take out dagiti tultulang lakay. No saan kayo ang mabain? Siyak, mabain naklaunay. Tas ikapay laang nga awan makukwarta na ti kasta. Agbain ka mamut bakit? Anya jay nadamag ka. Nagpalibri ka kano iti kasinsin mo, Joveline. Wan nana, in libre dak iti may sa restaurant ijay syudad. Ngam kas jay mati inaramid na. Ay nawaw, anya tinaramid na. Kasta unay tibain ko kadagiti padami a customer ta in take out nakit din tinabati ang makan. Agraman to lang nana. Day talaan. Wan, Ay na, awan mo't makita kadakas iti inaramid na. nakababain nga road ta in take out na pailaang. Di nakit di imbati ijay. Ay na, tapno ibagakan ka. Saan ang nakababain ti mangi take out nang runa no binayadam mo? Lumabasak pa'y, Uncle Orley. Dumagas ka ba atag kapita ka na kan? Ay na wow, saanan, Uncle? Umay kakit din. At dani kasinsin mo mare ti kusina. Madama ti panagkapi na. Saanan, Uncle? Adang amin lakad ko ita, agdardarasak. Kasta ka de. O sige, hinton maminsan tulaangan. Wan, Uncle, umayak to makikapinukwa. Agpatuloy akon. Agan-anad ka kanakaan. Asino jay kinasarita yu itay tatang? Di kasinsin mo Joveline anak ka. Apay ni kasinsin Jovelyn. Anya timay na imbaga. Ewan mo't kit day. Limabas lang. Iso nga inayabak nga agkape. Ngam di na mo't kayat. Adda siguro lakad na tatang. Tinaibagam kanyak idikalman. Kit ng restaurant kayo adwa. Wan mo tatang. Ang mga mit no da tinaisawang mo adi na nagustuhan. Awan mo ti amok tatang. Sigurado ka? Wan tatang. Agan nadak mo't. Sa anak akas kadagiti daduma dita. Nga oray na sakit kat isawang dalat ta. Nasaya at might no kasta. Kung naglaki din na di yung nagkinawatan iti kasinsin mo. Iso adi na kayat ti makikapit. Asino jay kinasarita, Rafael lakay? Ni Tata Romeo mo't day jay. Anya ti imay na imbaga. Agpapaskanda ka no Sabado. Imbitado tayaw. Wain, iso ti imay na imbaga kanya. Ay na wow, nagsya atin no kasta. Malanitan man ang tibibig no kwa. Sigurado daytan bakit? Talo adatakkel ababoy ka no ti partinda. Ay na wow, nagadun lakay. Iso mapanta, tapno makaraman tamot Libre gid-digan. Wan alakay, mapantadwa. Ay nawaw, apay nga inbasuram tinabati a karne kasinsin Jovelyn. Adda ka di parikot? Sayang mo't day di kasinsin. Adamat supot ko dito Ah, jak among adagayam supot mo dita. Inton sumaruno, di mo basta ibasbasura. Sayang timakan. No kayat mo, di alaak, tas sikat ni mangyawid. Wanin ano di mo kayat nga iyawin. Una yun dahito nga XOFW. Mahilig iti take out.
Kasla agbibisin mo. Adda ka di bagbagam kasinsin? Ti kunak, isaganam ti supot mo, taalaak ti imbasurak akarnino kayat mo nga iyawid. Madlaw mo't amasayangan kalaunay ngamin. Wala, tasayang mo't nga agpayso no maibasura lang kasinsin. At iti karni nga inyawid ko bakay. Ibatim dita ta ipritok inton madamdama. Si Kangay, awan inyawid mo? Awan lakay. Ay nawa, ang mga ano basura manayin. Imbasurak, ngam inalak mo laang tamasayangan mo ni Mara. Inted ko kang kwana. Na, agin babak ng kaman ngaminan bakit? Anya nga ti kayat mo nga aramidag? Ibulsak ti karne? Ay na, nakababain lakay. Isuan na pan kay Jay, tapno makipangan bakit? Anya ko matipagbainam. Tapno ibagak kang ka, sa anak akas iti kasinsin ko ang mahilig iti take out. No sino pa'y awanan, isupay agin babak nang. Nakababain launay ta arami da kasta bakit? Nagawid kay mo't anasa pa idi nagpapaskenda rumyaw. Wan ata sa anak a komportable iti kaduak nana. Ay, anya ti kayat mo asawan. Sumurot-surot to ngamin ni Mara akasinsin ko. Tanya nga iti parikot ijay. Nakababain ata imbulsa na ti karni nga in take out na. Ay nawaw. Uray siyak mo, at inyawid ko akarnay. Ay na, no siyak, saan ko ang maaramid ti kasta na nasabit. Anya, Nakababain launay kadagiti tattao ang makakitkita. Sapay XOFW dayjay nana. Ipagarup ti kaduan abak nang dayjay akasinsin ko. Ti dida mo kat mahilig dayjay iti take out. day nga ugalim tinakababaeng jubiline. Ay nawaw ka. Anya tigatanga Mara. Sa anak agumatang na nasabet. Anya ngay nga raw. At dala kayat ko asaludsuden kada kayo nana. Anya ngay day tanak ka. At da ka di inyawid yu akarne, idi nagpapaskanda tatarom yun, nana. Ay wan, adda Adda in take out ko, tadyak mo't na baulan nga ibusan. Saan mo't adakas ti kasjay, saan ka di, nana? Saan tayo mo't atinakaw, dayjay? Kasanumot ngamin, nana. Nagaduti sa uti kasinsin ko. Ni Jubilin ka di manang. Wana na. Imbasura na ti karne asaan na ibos. Idiin nalak. Istoryaan nakit din iti sabali a tao. Ay talaga mo dayjay a babae. Di na amaw nga isaw tinakababain iti kastangar aramiden na. Nasayaat mo ta nakaringkan bakit? Apay ka di lakay? At bisitam, Ay nawaw, asino ti bisitak? ni kasinsin mo Mara. At kano tinapatag ngay baganagin ka. Anya ka numanan? Mapan kay ti salas at agsarita kayo. Ay nawaw, pinastrak mo? Un ata kasinsin mo maday jay. Ay unay kan, kumkumpurmi mo ti paspastra kam dito'y balay. At siguro ti basol mo kenkwana, iso akas lamadanagan kalaunay. Ibagam iti day ta Amara, ama ditiriknak. Rumor kagit din. At dalaan kano tinapatag ngay baganakin ka. Sika magayam ti bisita kasinsen, Siyak nga rod kasinsin. anya ti gagaram. Imayak tanapatag ti bagakan ka. Ay na, makapadanag ka mo kasinsin. Anya ti ibagam aya. Mabalin ka di, adinak ibabain kadagiti kalugaran tayo. Ay nawaw, saan mo't kasinsen? Ay nadi kan agulbud. Istoryaam kano kadagiti kalugaran tayo ang mahiligak iti take out. Dayjay ka day. Saan adakas ti mangi take outan niya? Saan mo't kasinsen? Apay nga rod anadamag ko akas taunay kano ti katawam tunggal istoryaan na. Ne, saan mo't kasinsen? Ay nakasinsin di kan aglibak. Wano kayat mo nga ayabak ti witness tagsasarita tayo. Ay kwa. Saanan akasapulan kasinsen? Siyak ti ayan ti bidot kasinsen. Pasensyakan Sorry. No kabain mo ti mangi take out, di na kam iramraman, taligal mo ter aramidan mi. No sika, kat di ka masayangan iti makan, di na kam iramraman iti istorya. Naawatam? Uwan kasinsen. Agpapadatay lang aruden ang mamirmiraot, agin babak ng kapay lang amin. Una yun, ayati kasta.
Agbalbaliw ka man, kasinsin. Ay, nawaw! Di mo sayangan ti makan no mabain ka amang i-take out. Ikam iti patag ti tunggal bendisyon a mauawat mo. Tapno ad-adda a paraburan na kapay ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.